e wānanga nui te areake nei, ki te marae nei o Aotearoa, ki roto i te roe o ngā rua inirangi, mā ngā uri o te maunga tītoea. Ko te ingoa o tēnei wānanga, ko te one kākara, arā e ikoe ki te maunga o Taranaki. E wā i tēnei ka tūtaki ai te ao pūtaiao me te ao mātauranga Māori. Engari, kia waio mā ngā rua inirangi e arataki i ngā kai pūtaiao. Taku koengo nui, kia kite mai i enei puna e rua, me pēhea te āta raranga. E hari te mea, ka noho tētahi ki runga, ka noho tētahi ki raro. Mō kuake mā tātou ano, me a tātou mātauranga, ai arahi nei, anā ko te pūtaiao, ka taunaki, ka āwhina, hei tautoko ake i a tātou kōrero. Kua roa tērā te hunga pūtaiao e titiro atu ana ki tō tātou whenua, ne? Kia papatua nuku. Ki roto i ngā whakaaro nei, mā te titiro ki te kōhatu, ki te aa i roto i a papatua nuku, e puea mai ai i te maunga, ka mōhio ki te maunga. E ikoe tēnei e wānanga o ki mā ngā uri o ngā rua inirangi, e pāne ki tō rātou maunga. Ā me te mea no o ki, e tūonotanga tēnei o te ao mātauranga Māori me te ao pūtaiao. We have an amazing record of geological history and geological knowledge and science, but when it comes to understanding how Taranaki starts to erupt and erupts, that knowledge best sits with the iwi, or that knowledge would come from the iwi who have been here for 1,000 years and have experienced it, have seen those things, and they have that knowledge base that would be useful to combine with science to find out what solutions we can have or come up with to help mitigate future eruptions. Mō tēnei uri o ngā rua inirangi, ko te mātauranga Māori te puna māramatanga mō ngā kaipūtaiao. He kaupapa nui whakaharahara tēnei, kaua mō ngā rua hinerangi ana he engari mō Taranaki whānui. Nō reira, ko te kaupapa matua o tēnei huihuinga, kia whakakotahi ai tātou ngā uri o te maunga, tuatahi ake kia whanaunga tātou anō, ana katahi ka hiko i te whenua. Kei te wakawetia tēnei waine no Ngāti Mutunga e te maunga. O kua karanga mai te maunga ki enei o ngā uri o whakatipu o tātou. Kua tai mai etahi kai rangahau, kia piki ake ki rungi aia, kia mōhio he hā ngā ahuatanga o aia, he hā ngā whakapapa. Ākoa ngā ua pai kua puta mai tēnei wānanga o te one kākara, ei tā hond, kaore anō kia mutu tēnei ikoe. Nō mai rā nō kua mahi o tātou tūpuna i te rangahau. Kua kohi rātou i ngā kōrero, koera te take i puta te mātauranga o te ao Māori. Nō reira, kei runga i a tātou ngā mahi rangahau, kāre no kia mutu, kua haere tonu i roto i o tātou kāinga, i roto i o tātou whānau. Engari, kia tātou, te nuinga o ngā tāngata, e hara tērā i te rangahau, ka pōhehe, ko ngā mātanga i roto i te whare wānanga, whai tohu, kei a rātou te mōhiotanga mo te rangahau. Nā ngā mātua tūpuna i wakatakotoria te ara ai ikoe mā o rātou uri. Iriwere ririkura, te reo o Te Uru. Ko te reo, te take.